Psalms chapter 1, 1 to 6. Kat basaan tayo iti Ilocano. Okay? Ready? No nasarakan yon, say amen. Very good. Kuna natin Ilocano, verse 1, begin. Bendito ti tao asaan amagna ti patigmaan dagiti nadangkes. Wenno makipagtakder iti dalan dagiti managbasol. Wenno agtugaw iti tugaw dagiti managsabsabrak. Ngem ti pakaragsakan na adda iti linteg iti apo. Ket ti linteg na imutektekan na ti aldaw ken rabii. Ket isu ti kaslanto maysa akayo nga naimula kadagiti sibay dagiti karkarayan ti danom. Amang ted ti bunga na iti karbengan na nga tiyempo. Dagiti bulong na sa andanto amalaylay. Ken uray anyaman nga aramiden na ket rumang ay. Dagiti nadangkes sa andang nga kasta. Ngem isuda ket kasdala ti taep nga ipalais ti angin. Ket iti kasta dagiti nadangkes sa andanto nga agtakder iti panakaugom. Uray dagiti managbasol iti gimong dagiti nalinteg. Tati apo ammuna ti dalan dagiti nalinteg. Ngem ti dalan dagiti nadangkes mapukaw to. Now, iti dayti nga malim kakabsat ti paulo ti mensahe ngaynak iburay kada kayo ket the blessed men. Ano ti title na? Everybody, say it together. Go. The blessed men. Lend me your ears, your heart, your full attention, kakabsat. Han nga mabayag dating a message, but I hope this message will make a big difference into your life. Let us pray. Heavenly Father, I ask that you will arrest our attention, your Holy Spirit, to speak to us in a very personal way. Give me heavenly wisdom and utterance to make sense of this passage, this wonderful passage in the Bible to us. Thank you, Lord, for the opportunity that I could minister and add the quality and value of the faith of your people in Hawaii, in Canada, and in mainland US. Thank you so much, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. You may be seated. I would like to congratulate Elaine na i-share ni mamang mo nga na permanent kan nga nurse. Aya? Yes. Congratulations, Elaine. And I know this is a blessing of God to you, not only because you have strived hard, but because your parents love the Lord. And sabi ko nga lagi, tayong mga anak naaambunan lamang ng pagpapala ng Diyos ng ating mga magulang na napakatapat sa Panginoon. So I pray that you will be a good steward of that blessing from the Lord. Okay? Amen. Siriring kayo kakabsat? Everybody okay? Alright. Now, the blessed men. Ti panagbrowse ko no kwa yan ta Facebook, at dada digitay ag-pop up kakabsat nga digitay kaslang success stories. And because success interests my mind and it intrigues my mind, I take a little time to look at it. Ada digitay success story ti business, ada digitay success story ti agriculture, success story iti nag-abroad OFW, success story dagiti adat Hawaii, success story ti pampamilya, lots of success stories. Kat kung kunak digitoy isudat ikasla nagserbi nga inspirasyon dagiti tattao like if I want to be a successful businessman, dayjay titulado. If I want to be a successful OFW, dayjay ititulado. So in a way, digito'y nga tattao kakabsat, katkaslang ti panagkita tayo nakagasgasat. O nagasatan na, natsyambaan na, naswertean na, kuna itilubong. Ngam umuna ti amin, datay nga Kristiyano, hantay nga mamati, di makuna nga gasat,
wenno swerte. Ti patsen tayo kakabsat, blessing iti Apo nga resulta iti panagtulnog. Maikadwa, no ti panagkita tayo ket digito nga tao ket nagasat da blessed men. Kala kuma dakam ti Pilipinas, no kitanda kayo nga data Amerika ket naggasat kayo. Agpaiso nga tanga nagasgasat kayo nga data Amerika, ngam da kami nga dati Pilipinas. I mean, in a certain context like, well, siguro kasi dolyar DJ kitaan nyo, te mesa a dolyar yo 55 pesos mi dito oy. Dikad ko nami, agad talaga nagasgasat tayo na pan-Amerika. So kaya't nangarod nga sawan, da kami nga Pilipino, hamin mabalin ti agbaling nga nagasat. Gaputa adakam ti Pilipinas, kat adakay ta Amerika, no digidjay ti pagrukodan, ti kinagasat kakabsat, ket tungpal biaglat tangaruden, ngahan kami nga nagasatan nga Pilipino. Ngam praise the Lord, haan nga digitoy, ti pakarukodan, ti pudno nga nagasat, wano naragsak nga panagbiag. So nga itiday ti nga bigat, adaka man ta Amerika, wano ti Pilipinas, aduman ti masapsapulan, wano basit. Okay? Aduman ti opportunities mo, wano basit. It doesn't matter because these are only temporary aspects of life. Ti kayat ko nga makita yu itiday ti nga madam, what makes a blessed man? What makes a person truly happy in life? Anya ti talaga nga mangted iti ragsak, iti maysa nga tao. And what will add value to that person? Okay? We can find that in this passage. And if you are a young person, I would advise that you memorize this verse, meditate on it, and make it a principle of your life. Sino kada kay ti makaikabesa, that is Psalms chapter 1. Numalagip ni Brother Erwin ken ni Sister Jen. If you remember mga kapatid, idiagsa Sunday school tayo dito remember, agat attend tayo ti children's fellowship at the iti competition iti children's dete ag-recite ka ti verse, choir ngay recite ti verse. Numalagip yo I think ti teacher da idi kat ni Tita Daisy kadagaten tayo ti children's fellowship detoy iti pyesa tayo. Brother Erwin, Sister Jen, if you remember Psalms chapter 1, we were made to memorize Psalms chapter 1 and deliver it as a choir. Iso nga ba ikabesa, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree. He shall be like a tree. Kung natin itikat, adaktak derjeting ka. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Kung natin mo kaskas dyan. This is a wonderful passage. And kayo nga young people, i-memorize yun dito Da kayo nga naganak, ipakabesa yo kadagiti anak yo dito nga passage. You never know how this passage of the Bible can make a difference in their life. Now, moving forward, the blessed man. What makes a man blessed? What makes a man truly blessed, fulfilled, truly abounding, truly happy in life? Let's find out. There are three aspects, three segments that make up a blessed or happy man. First, we are going to look at his eschewal. What he avoids, what he refrains from, what he abstains. This is very essential. This is a very essential aspect to a happy life because you cannot say yes to everything. You cannot say yes to everyone. Kasla ti arig na kuma, listen to me, ti biag ket pannangan ti ikan. Haan nga uray pati si itil munem. That is the illustration of life.
You cannot say yes to everything. You cannot say yes to everyone. So if you are going to live a happy life, you have to put boundaries. There are guidelines and rules that you set in life. You say no to where you say no. His SQL. Secondly, we are going to look at his excitement. Okay? Where he will find joy, delight, and excitement. And thirdly, we are going to look at the aspect of his exceptional life. What makes him unique, different, truly distinct from the rest of the people. Like, if you will hear people tell you, kakaiba ka. Wow, that's a compliment. Kakaiba ka. Ibang-iba, may nakikita akong kakaiba sa buhay mo. That is a compliment. Okay? So, these are the three characteristics of a blessed man. His SQL, his excitement, and his exceptional life. Let's go. First of all, let's look at his SQL. Anyada dagiti haan na nga iraman itibiyag na what he refrains from. I heard from those who are reviewing for the board exams that in order to come up with the right answer, they use the principle of cancellation. Sino ka daki tinapadas ng tinag-take ti board exams? Ayan. Uno na padas yung tinag-take ti civil service. Nag-civil service kayo, exam kayo. Uno nag-take kayo ti exam ta American. Okay? You would often use the principle of cancellation to come up, or cancellation or elimination, to come up with the right answer. So here is a question. This is answer A, answer B, answer C, answer D. The question is this. For example, the way of applying the principle would be this. What would probably the most unlikely answer? The most unlikely, what it is not, what it couldn't be. Yung hindi, ito ang pwedeng maging sagot. So tatanggalin mo yan. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Definitely, kung ano yung natira, most likely, yun ang tamang sagot. Tama ba ako? Okay? The principle of cancellation and elimination. So to the blessed man, ito ang mga nakalatag sa buhay niya, and he would say, hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. So he would eliminate all of these things in his life. Okay? To simplify. Now, what is SQL? The word SQL comes from the word SQ. The word SQ means to abstain or keep away from. To abstain or keep away from. Anya di liklikan na kakabsat. Okay? Tapnon iti kasta, haan nga mabawasan di quality ti life na, ken di panang liklik na, mangnayon pa iti quality ijay panagbiag na. Are you following? Okay. Now, in verse 1 it says, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ti umuna kakabsat, nga ma-identify, nga liklikan, day blessed men, nga isuti dapat liklikan tayo. Letter A,
counsel is something that provides direction or advice as to a decision or course of action. Now, if you follow and listen to the advice of the ungodly, they will lead you to the wrong direction. Iya dayo nakakakabsat, kadayjay, dapat nga turungan dayjay biyag mo. Umadayo ka, kadayjay. So if you want to be a blessed man, you have to learn to refrain, abstain from the ungodly counsel. In other words, kailangan ma-identify tayo kakabsat noan niya ti ungodly. Now, what is an ungodly? Okay, ito ang definition. An ungodly one is without God, estranged from the life of God, whom he neither fears nor serves. Okay? That is an ungodly person. Isuna kat awan ni Apo Diyos keng kuana. So, kayat na nga sawan, anya ti maifeed naken ka, nga mangtulong dayjay quality ti biyag mo nga na Diyosan, no awan mo't ken kuana kakabsat, itin Diyos. He doesn't have God in his life. How could he be able to add value to your blessed and godly life? Naawatan nyo? Okay? So you cannot go to a man to seek for blessedness if he himself do not have the key to a blessed life, and that is God. Kasla ka lang jay tao, nga napan ijay Jollibee, kat ti sa pulam, pinakbet. Kasano kakabsat, nga serban na kata Jollibee ti pinakbet, it's not in their menu. Hello? Kat ti sa pulam, pinakbet. No sika kat kayat mo ti biyag, nga naragsak, nga ni Apo Diyos laan ti makaitid dayta nga ragsak, apay nga ti papanam, jay tao, nga ijay biyag na, ti agenda na, awan ni Apo Diyos. Dapat ti papanam, tay tao, nga da ni Apo Diyos, ijay agenda na, tapno makoutsan na ka, mamentoran na ka, maisuro na ka, no kasano nga ma-experience mo tinaragsak nga panagbiag, iti sentro ti pagayatan ni Apo Diyos. Clear kakabsat? Tapno maawatan nyo pa kasla ka lang dete, na perdi tay lugan mo, kat kayat mo nga matarimaan, marikondisyon, jay lugan mo, Brother Erwin, timot na panam, barbershop. Matarimaan nga rod ita, ta barbershop, talugan mo. Naawatan nyo nga kabsat, hello? Kas pagarigan ko adda bato ta aprom, adda bato ta appendix mo, adda pa'y prostate mo, pauna yung kakabsat, nabaknang ka ti ado nga bato. Ketikayat mo kagalingan, naghahanap ka ng kagalingan, naghahanap ka ng solusyon sa sakit mo. Hello? Tinapanam di bangko? Napangka di Bank of Hawaii? Napangka di Bank of America? Matulungan na ka nga ro di Bank of America, kadi di sarsarakam nga kagalingan? Matulungan na ka nga rod, jay Bank of Hawaii, jay sarsarakam, kakabsat, nga maikat di kita nga bato, yan ta uned tabagim kakabsat, saan di ngamin? So no si ka agsarsarat, itinaragsak nga biyag, nga ni Apo Diyos laeng ti makaited, haang nga di ungodly ti pagpa-advisean,
Han nga isut pagpamentoram, han nga iso iti dapat piliyem nga mangimpluwensya ti biag mo. Dapat ti papanam, dayjay adda Diyos ti panunot na, dayjay naadutpadas nang iti panagbiag ana Diyosan. Isu ti papanam, pagpa-advisam, pagpamentoram, isut pagyumanam, dagita desisyon mo, tapno maikan nakakakabsat, iti advice, ti panagbiag nga naragsak, ana Diyosan. Amen? Amen. That is why I would like for you to realize that the most influential person in your life should be your pastor. Not your boss at work. Tawan Diyos king kwa na Awan may offer na king ka nga serbisyo, how to live a blessed through a godly life. Anat may offer na. Wala Naawatan nyo. So the most influential person in your life should be your pastor. Iso nga kakabsat. No adda dagiti desisyon nyo, ti panagasawa, hello, ni pastor ti umuna nga paghiyumanan nyo, young people. Oh, sino dita ti young people? Itayag naman ti ima na. Itayag na. Oh, young people kayo? Amoyot young people, single. Pastor, bakit akong ngam single akmat? Itayag mo na tata ima mahon. Oh, nakita yung kakabsat? You want to live a blessed life? Blessed marriage? Blessed family? Dapat di pa ng rugrugim pelang agsik kanti counsel, godly counsel. Kasi no di pa ng rugrugim pelang kakabsat. In waksim, tiket di ineliminate mo kat tay godly counsel. Ti sinapol mga counsel kat dete maiswak ka dayjay kayat mo nga dinggan kakabsat. Hangkan tong agbali na blessed men. Hanto nga blessed deta marriage mo. Hanto nga blessed ta pamilyam kakabsat. Gaputa di kamot nagsik iti counsel. Kadayjay dapat nga mangted king ka iti feedback, advice, mentorship. Tapno maiturong iti biyag mo ana Diyosan. Hello? Very clear kakabsat. So nga, listen to me. The best choice and decision you can make in your life is to identify the wrong counsel and eschew it, and to identify the right counsel and you go to it. Isuti pagpayumanam kakabsat. Amen? Oh, at ako problemam ti legal matters. Oh, problema legal. May panggap ti tax mo, may panggap ti balay mo, may panggap iti kaso, no anyaman di kita nga kaso. Hello? Oh, tinapanam kakabsat kat tay artista. Anat ba itulong naging ka? Dayjay to rupa na, tay sarang na, di korte. Tay to kinis ti kudil na, isuntot iparparangkap na di korte. May pangabak na nga rudta kasong. Hello? Inka ka dayjay abogado. Gaputa iso ti adday di panunot na ti maipanggap ti legal. Kastamot ti advice ti desisyon ti panagbiag. Inka ka dayjay pastor. Hello kakabsat. Oh, iso nga sursuruan nyo ti agpa-advice. Ket uray adda dagiti desisyon nga nagkamalian yon iti naglabas. Umay ka iti pastor ket kunang pastor anat aramid. Can you advise me? What can I do? Please advise me. Amen. Oh, may kadwa. Not only advice of society tiliklikam, may kadwa nga liklikam, the activity of sinners. Oh, the activity of sinners. Kaya't mo nga rumangay ka, ken agbaling ka nga blessed men, iti panagbiag mo, iti sentro ti pagayatan ti Apo. Liklikam. Dagitoy activity, dagiti managbasol. Oh, kalati arig na. Agbasbasa ka. Hello? Agbasbasa ka kuma.
Kayat mo nga ma-fulfill dagiti requirements mo ti panagbasam. Kayat mo nga ag-excel ka nga estudyante. Kayat mo nga makalipas ka. Katimot og obraem. Mapan agkat-kating classes. Cutting classes. Mapangkamatiltila agda nga papapanam. Agbalbalog ka man. Sabali mo ti activities mo. How can you fulfill your requirements, pass your exam, and graduate if you are doing the wrong activities? So how can you become a blessed man in godly way if you are doing the wrong activities of life? Hello? Imbes nga makigimong ka, imbes nga ag-involve ka ti ministry. Naawatan niyo? Di kita'y aramid nga na lubungan. May isa ka dagiti dakkel nga min kakabsat nga problema ket deti peer pressure. Ti peer pressure nga makuna, deto'y ket grupo wano circle of friends. Are you following? Nga the idealism dati panagbiag, ada filosofiya dati panagbiag, nga haan nga mayataday itinalinteg nga panagbiag iti imatang ti Apo, ket gaputa kayat mo ti main to fit in, you want to look cool, so what? You do their activities. You cannot expect to make a forward progress if you seek counsel from sinner and make plan with unbelievers. Timat katultulag mo kakabsat, puro unbelievers. Imbes nga dagitay tulag nga para ti Apo ti ma-fulfill mo, tapno ma-experience mo jay joy ti panagtulnog ti Apo, tulag mo ti unbelievers ti pakpapanam. Hello? Kanayon nga ti katultulag mo unsaved. Kasam dati pagtutulagan nyo kas pagarigan kat kwakto ta chibasen. Kwakto ta pulutanen. Di kita nga tulag liklikam. Activities ti papanan, dakas ka activity ti papanan, di kita nga tulag. Dapat ti tulag nga papanam kakabsat, di kita'y activities nga para ti Apo. Agasam ta, kita no may panggap ti tulag, dagiti barkadam, kasla no holds barka, talaga, sky's the limit. No trabaho ti Apo ti pagsasaritaan, agpa-commitment di pastor, hangkag tagtagare, hangkag agunune, hanagkutkuti, agbalin nga estatwa, ay Apo kakabsat, tapos ti kantana, I shall not be moved. Agasam deta kakabsat, there is something wrong. Hello? Kunana di 2 Corinthians 6:14, pagpanunutan nyo deto'y kakabsat. Laglagipan nyo, pilyin nyo ti pangispendan nyo ti orasyo. Hanapay nala daw ti amin, 2 Corinthians 6:14, kunana, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Hangka makisangol, do not enter into agreement and covenant, especially if this is a permanent lifetime covenant, lalong-lalo na, do not enter into an agreement and covenant with unbelievers. Huwag sila ang katulag mo, kasundo mo. Hello? Iyadayo na ka ti Apo kakabsat, no kang kanayon nga unbeliever ti katultulag mo. Alakat hantay maiwasan that we are surrounded by unbelievers, we are bound by, kontrata ti trabaho, but that is work-related. That is career-related. Ngam no digiti tulag kat, iyadayo na ka ti Apo, digitang activities.
Ipan naka kadagiti lugar nga hamo dapat papapanan. Nga maaramid mo, digiti hamo dapat aramiden. Do not enter into those agreements with the unbelievers. Naawatan nyo kakabsat. For what fellowship? Kasano nga, ti kapel fellowship mo, kat unbeliever. Aggiinom kayo, saka umay makigimong. Anak kakabsat, kasano ka ti imatang ti apo no kasday ka kasbilang. Di ngamin. Oh, what communion hath light with darkness? Di gito'y kat ibagak kada kayo kakabsat, tada kayo't agpanunot. Siya, pinanunot ko, di gito'y nga explanation nga ibagbagak kada kayo. Actually, di gito'y dadumang explanation nga ibagbagak. Hangko pinanunot, nga habang nga ibagbagak, sumsumret dayan ta panunot kon kakabsat. Ti apot mangim impress kanyak, di gito'y nga explanationan. Tapno laeng maawatan nyo, nga magpanunot kayo agakabsat. Halang agdingdingag. Halang amen agtangad. Dapat agtangad ka. Dapat amen. Hangkag musmusiig kakabsat no matamaan ka. Pero hantay lagpatingga ijay amen. Dapat agpanunod tayo. Amen. O awan nag-amen. Talaga nga nagpanunod kayo. Very good. Activity of sinners. Kasano kakabsat? Agasam deta. Kasano kang agbalin nga blessed men nga the impact ti Christian life mo. Kakabsat, kadagiti kabagyam, kagayem mo kanda dumapay. No, sumrek ka matitulag kadagitay activity nga may kaniwas iti apo. May ikatlo, not only the advice of society, not only the activity of sinner, but thirdly, the attitude of the scorners. The attitude of scorners. O, kunana, nor sitteth in the seat of the scornful. That scorner kakabsat, he is a person who expresses contempt by remarks or facial expression. Deto'y jay tao kakabsat nga agmusiig, agkusilap, agmirduot, no may panggap ti Diyos kan kinalintag iti maibagakan ko na. They jay, facial expression. When openly ibagana jay disagreement na. Ibagana day jahan na kayat nga negative kakabsat kaday jay sa utiapo. Liklikam ti tattao nga kastat espiritu na kakabsat. Gaputa na isuda ti kay kayat mo kan magusgustuam nga kadkadwa, makangag kanto kadakwada iti sarita nga against iti pastor, yan nanto nga rod kakabsat ti pagtakderam. Are you going to stand on their side because you do not want to lose the relationship? Or would you be willing to stand for the pastor, to stand for the side of God, kat guraan da kanto? Siyempre nasakit tuking ka dayjay. So nga itapay lang kakabsat, limitaram, adaywam, abstain. Hanka nga makitugaw, makipellowship ka dagitoy nga tattao, nga musmusiigan dati pastor. Hello? Nga musmusiigan dati apo kanti sa uti apo. Hala dayjay. Maalam di espiritu da kakabsat kat eventually, pati sika, dayjay dati nga young people, nga nakamaymayat nga advisan, kasarsarita, opo pastor, yes pastor, pag-pray mo ako pastor, tatagakapsat no bagbagaamon hanagun uni, nakadumog, nakamisuot latan. Anat na pasamak kingkan, sister, balasan ko, barok, brother, anat na pasamak kan. Now I will close with this. Dito kat pamagbaga, pamanlaag kakabsat. Taamuyo, awan serbina kakabsat, dagiti adu, nga blessing iti panagbiag, no awan kalidad, dito spiritual life mo. You know, this is a progression. Kita nyo, DJ muna. Kuna na kat counsel of the ungodly. Amuyo kakabsat, ti pangrugyan, ti panag-backslide. Sino kada kayo kakabsat, ti kayat nat ag-backslide? Kayat yun nag-backslide?
Sino't napadasan ng tinag-backslide, limami isti Apo. Naranasan nyo na yan? Oh, da kayong dimmakkel ti church, dita Hawaii, unod ti Pilipinas kay nga dimmakkel, you started well, but along the way, medyo nag-wayward ka basit, nagwardi ti biyag mo, napadasan nyo tlaya, dayo ti Apo nga kabsat. Oh, eto yon. Ti progression na kakabsat, kastoy, mangrugi di pa nagdingeg. Once kakabsat, nga hamukayatan ti makangeg iti pamagbaga ni pastor, hello, ket ti kayat mon nga mangegan kakabsat, di pamagbaga dagiti unbeliever, umay ka pala makigimgimong, nga mahanasumreken king kati sa uti Apo. Kay kayat mo jay likuden. Oh, uray da kay dita AB. Agannad kayo, da kay dita AB. Oh, parte kayo, di kiti ibagbaga ka. Hanyo kung kuna nga, til obramid to kat computer kami. Ano nga computer lang? Parte kayo ka, di kiti ibagbaga. Pre-preachan kayo dita AB. Aming kay dita, pre-preachan kayo aming kakabsat. So nga dinggan nyo. Kat once nga hang kadumdungagan kakabsat, mangrugi detan. Hello? Anat mapasama kan kakabsat, gaputak counsel, di mo kahit kadinggagan ti godly, agsarak kan ti ungodly counsel, anat mapasama ka rudan. Siyempre, ti kayat mo nga kadwa, di kita unbeliever. Di kita iti maibaganakan ka, kat di kita magusgustuam. So anat mapasama kan? Umay ka pala makigimgimong kakabsat, ngem agmamayukan, matamlaykan, agpapataykan. Why? When ata all throughout the week, puro activities with the unbelievers. Awanan kakabsat, iti ganam nga para ti Apo. Tunukwan ana, scornful. O ti kadkadwa mo, di kita'y agmurmura, di kita'y aming ibagana kat at the F na amin. Diba? O kada di kita'y ungodly nga tattaon, scornful nga tattao, maipanking ka di spiritudan kakabsat. Siyempre si ka kristyano ka, gaputa kayat mo di grupo, til-til mo namlaktan, uri mang mangngegmon, aya, gaputa isudan nga ron ti pinili mo nga kakadwamon, isudan ti pinili nga circle of friends mo, til mo namlata aminen. Kati-katitilmon mo kakabsat, simrek di spiritom, ano mapasamak? Umay ka makigimgimong ngam agkuskusilap kan. Kasi di spirit mo is corneran eh. Agmus mo si igkan. O, tunukwan, anat mapasama kan, hangko umay makigimongan, agzomaklatan. O, apay, wana ta di mo kayatan ti agpakitan kakabsat. Tunukwan ana, awangkan, ibagakkan ka, agpulukan to, dosaan na kati Apo, uri kitam. Palagipan na kati Apo mo pagpangpangas, nga dakat Amerika, nga napintas na trabaho, no dinusa na kakat pinalagipan na kati Apo, ti Apo siguraduan na kakabsat, mariknam kakabsat. No ti Apo mang palagip, sigurado nga mariknam. Naawatan nyo? Kat di tay kayat ti kasjay, nga wagas tapno laeng agbalin tayo nga blessed men. Mabalin tayo mo't nga liklikan, di kita kakabsat, nga ditur ti panagbiag. Let's just go straight. Amen! Oh, katamuyo, no pilyon tayo ti agbalin nga blessed men. Oh, agbalin kayo nga blessed men. Da kayo to DJ, blessed men nga nurse. Blessed men and women nga nurse. Blessed men and women nga mechanic, no, obra kayo kakabsat, iti luglugan. Blessed men and women yan ta grocery store. You are first, you should be first a blessed man before you are anyone else. Haan nga di kita earthly, temporary nga position ti mamagbalin king ka nga blessed man. It's the quality of the person inside you. Nga dayta kat dalhem jay trabahom, dalhem jay eskwela, dalhem ijay balayo, dala mo yan kahit saan ka magpunta kakabsat. You are a thermometer, you are a thermostat Christian. You set the tone in the workplace. You set the joy, the happiness. Why? Because you are experiencing that inside you.
You make a difference in the world around you because you adopted the disciplines, the rules and guideline of a blessed man. If you do that, kakabsat, ibagakan ka, hantula nga sikati na ragsak. Pati digiti tao nga tumingtingalakan ka, kan digiti tao nga kaslang digitay, ano pangawag nan, ma-influensyam tibiyag mo, pati isuda maambunan jay blessing, gaputa sika, you are a blessed man. Iso nga kakabsat, deti nga message ko kada ka itang malem, hanlaan nga aglabas ko nga mga message nga kunam, nagpintas ayat preaching ni pastor, no di ka nagpanunod ka kunam Lord, I will either choose the pathway of the blessed man, or I will choose to forsake the pathway of the blessed man and do it my way. But Lord, I don't want to do it my way. I want to do it your way. And all of God's people say, Amen. Lord, thank you so much that we are given a great, wonderful message today. Many of us went to college. We learned how to be a career person, to do the technicalities, mechanisms, and details at work. We have been oriented how to do it. But Lord, we are not only here to earn money. We are not only here in this world to perform all of these procedures and all of that. We are here as salts and lights to make a difference, to make sure nga dagiti tattao ti aglawlaw mi, maambunanda ti blessing mo iti panagbiag mi. So help us to be willing to adopt the disciplines, the guidelines and rules of the blessed man. That we will not say yes to everything, but we will learn to identify what is a bad counsel and subtract, eliminate that from our life. And learn to turn to a godly counsel. Nga isut makaited kada kami, iti umdas umno nga advice how to be a blessed man. Help us, Lord, not to agree with the activities hanggang makitultulag ka dagiti activity dagiti managbason. No di kat ti pakitulagan may dagiti activity nga nadyusan. Alistukam ko man may panggap ti ministry, Apo. And help us to avoid the seat of the scornful. Tabaka maalam medyo espiritu da, kat may sakam to pa yun, nga mang disdain, may sakam to pa yun, nga mang uyaw, mang ublag, dagiti papastor, kam dagiti church ti trabaho, Apo, saan kuma? Dakam kuma, Apo, Diyos, tapipya nga da kami, dete, uyawon da, ngam da kami ti manguy uyaw, dagiti namati. I pray that you bless my brothers and sisters, nga uri adada ti Amerika, hanga di ka adada at Amerika, ti mamagbalingking kwada nga blessed men. No di kat dayjay, sinuda, Apo. Who am I that makes a blessed man? Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.